ngiye kwasuza rero abakunzi ba Frame 24 TV umunsi mwababwira ko ibyo tuba dukora ari nibwo tuba dukorera by'umwihariko rero ukunda Frame 24 TV wakoze subscribe ubu ngubu turi hano ku Kigali Convention Center ahari kubera irushanwa ry'amagare rimaze umunsi umwe umunsi wa mbere wa shampiyona y'isi y'amagare BK Arena isaha yo gutangira yari saa 4:20 abangaba bari batangiye irushanwa rya mbere ribaye ku nshuro ya mbere muri Afrika hanyuma rero biteganyijwe ko riri buze kuza kuba risoza saa 10:50 ubwo ni nka saa 11 biraba birangiye intera abagore basiganwa ya 31 n'ibice bibiri kilometero 31 n'ibice bibiri intera abagabo basiganwa ni kilometero 40 n'ibice bitandatu aha ni Kimironko dutsangiriye aho abasiganwa by'umwihariko babanzirizwa na moto ndetse n'amamodoka agenda abakurikiye by'umwihariko murabona ahangaha ko ari i Remera niho tugeze by'umwihariko urabona ko ni kuri stade Amahoro, stade nshya ivuguruye iyi ni moto ibanziriza usiganwa hanyuma usiganwa akurikiraho ariko by'umwihariko iyo akurikiyeho agenda akurikirwa n'imodoka zitandukanye runo rujya n'uruza rw'abantu basa nkaho bitabiriye iki gikorwa uyu nusiganwa ukurikiye n'amamodoka atatu hanyuma rero murabona ko abanyamaguru by'umwihariko birabujijwe kuba bakambukiranya umuhanda ahangaha niho bakunze kwita akorwahama murabona ko aya mabariyeri babashyizeho aricyo kintu cya mbere aba asobanuye murabona polisi y'igihugu ko yabyitabiriye ariko nanone usiganwa akaba arinzwe by'umwihariko murabona ko uyu nguyu usiganwa urabona ko abanyarwanda bose baramwishimiye bari kumufatisha amatelefone imodoka zigera kuri 2 zimukikije Ingabire Diane watwaye shampiyona y'igihugu y'umukino w'amagare inshuro 3 akaba ari gukina shampiyona y'isi y'amagare ku nshuro ya 4 ari mu banyarwandakazi babiri bakinnye iri rushanwa kuri iki cyumweru hanyuma umuhanda w'amabuye ahazwi nko kwa Minyone uri gukora ikinyuranyo cyane cyane ku basiganwa n'amagare nagiye mabereka ejo ubwo nari ndi kwatembereza ahantu bamwe bari barimo baragenda bitoreza hanyuma rero umuhanda w'amabuye uzamuka kwa Minyone abona kuri kugenda utanga akazi katoroshye cyane hanyuma rero ikindi ushobora kuba wamenya ahangaha nuko abakinnyi bose bamaze guhaguruka harimo uwitwa Demi Vollering wo mu Buholandi wabaye uwa kabiri mu isirwana rya ITT ya shampiyona y'isi y'abagore mu mwaka w'ibihumbi 2024 yamaze guhaguruka muri BK Arena bivuze ko nta wundi mukinnyi usigaye ahubwo bose bari mu muhanda berekeza kuri Kigali Convention Center ahasorezwa isiganwa muri BK Arena rero ni naho hatangirira isiganwa ry'abagabo guhera saa 7:50 aho babimburirwa na Nsengiyumva Shemu wo mu Rwanda ndetse uwitwa Anna van der Breggen ni we uyoboye umukinnyi w'umuholandikazi Anna van der Breggen niwe umaze gukoresha ibihe bito bingana n'iminota 44 Nirere Zaverina yageze ku mwanya wa 7 uko abakinnyi bagenda basoza ni nako uyoboye
ahinduka keretse iyo habayeho gutungurana cyangwa gutungurwa. Abakinnyi batatu nibo bataratangira gukina. Umufaransakazi Juliette Labous ndetse amaze gusohoka muri BK Arena, by'umwihariko atangira urugendo rw'ibirometero 31. Hanyuma bivuze ko kisi hasigaye Anna Anderson wo mu Bwongereza, ndetse na Chloe wo muri Amerika, na Demi Vollering wo mu Buholandi. Muri ITT abakinnyi beza nibo bahaguruka nyuma, ndetse nibo baba bafite amahirwe yo kuba batsinda. Hanyuma Sonatube hari abafana benshi cyane bari kureba isiganwa, by'umwihariko bari mu nyungu, kuko abakinnyi bahanyura inshuro ebyiri bazamuka bavuye mu muhanda wa Prince House, ndetse no mu gihe bagaruka bavuye i Nyanza aho bahita berekeza Rwandex. Hanyuma rero ibyo ni bimwe mu byaranze uyu munsi wa mbere w'isiganwa ku magare. Gusa icyo wagenda umenye nuko uwitwa Nirere ni umwe mu bakinnyi beza b'ikipe y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, yakuwe ku ntebe n'umukinnyi uyoboye. Uyu mukinnyi bamwita Zhang Hao, niwe uyoboye kugeza ubu, aho yakoresheje iminota 47 mu ntera y'ibirometero 31 n'ibice bibiri. Ni mu gihe Saraya Paladine wo mu Butaliyani yakoresheje iminota igera kuri 48 n'amasegonda 56. Kugeza ubu Nirere ari ku mwanya wa gatatu, arushwa iminota 2 n'amasegonda 48. Abakinnyi 10 nibo batarahaguruka kugeza ubu ngubu. Navuga ko intangiriro z'umunsi wa mbere kuri Kigali Convention Center zabaye nziza cyane. Shampiyona y'isi yitabiriwe mu mwaka ntirimo umwamikazi wa ITT uheruka kuba yatwara uyu mudari muri mwaka wa 2024, umunya Australia. Umubirigi Remco Evenepoel yegukanye umunsi wa mbere wa shampiyona y'isi y'amagare iri kubera i Kigali, nyuma yo kwitwara neza mu cyiciro cyo gusiganwa n'ibihe, ahiga mukeba we Tadej Pogacar. Umujyi wa Kigali wakiriye shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare ihereye ku cyiciro cyo gusiganwa n'ibihe mu bagore n'abagabo bakuze. Abagabo batangiye gukina mu masaha ya nimugoroba. Nsengiyumva Shemu ahaguruka muri BK Arena ari uwa mbere, ndetse aba ari we ubanza kugera kuri Kigali Convention Center akoresheje iminota 56 n'amasegonda 41. Ibihe bye byakuweho na byinshi mu bahagurutse nyuma ye bamenyereye amasiganwa akomeye nk'aya. Aba barimo umubirigi Remco Evenepoel witwaye neza mu isiganwa yakiniwe mu muhanda uri mu ntera y'ibirometero 40.6. Uyu mukinnyi w'imyaka 25 yahagurutse muri BK Arena ari we uwa nyuma, gusa imbere ye hari Tadej Pogacar wahagurutse mbere ho gatoya iminota 3, akaba yari yitezweho kumuhigika. Abakinnyi bombi bageze mu muhanda w'amabuye wahazwi nko kwa Mignone. Remco amwereka igihandure, amunyuraho ndetse amutanga kuri Kigali Convention Center amurusha iminota 2 n'amasegonda 37. Nyuma yo kwegukana iri siganwa ku nshuro ya gatatu yikurikiranya, Remco yavuze ko yari ameze neza ahantu hatambika, hamuha imbaraga zo kumuhigika n'ahazamuka.
ati ikintu cya mbere nakoze ni ugucungana neza n'ahantu hatambika, ncunganwa n'ibirenge byanjye nguma ku muvuduko. Ahantu nazamukiye bwa mbere hari hakomeye ugereranyije n'ahandi hari hasigaye. Nakinnye neza mu muhanda w'amabuye, ntatinya kuvuga ko ntawukunda, ariko icy'ingenzi ni uko natsinze. Ndashimira ikipe twafatanyije kuko ni bagenzi banjye tungana mu myaka, byatumye tugera ku ntego. Abandi bakinnyi bitwaye neza kuri uyu munsi ni Vine J wabaye uwa kabiri mu irushanwa, arushanwa umunota umwe n'amasegonda 18, mu gihe Van Wilder Lan yabaye uwa gatatu arushwa iminota 2 n'amasegonda 36. Uyu munsi kandi wasize Umusuwisi Lusa Maren ariwe mugore wegukanye shampiyona y'isi y'abagore mu cyiciro cyo gusiganwa n'ibihe. Shampiyona y'isi y'amagare iri kubera i Kigali izakomeza kuwa mbere. Abakinnyi b'abahungu n'abakobwa batarengeje imyaka 23 basiganwa n'ibihe. Haratanganywe uko isiganwa ku magare ryatangiye kuri uyu munsi, ni ukuvuga imboni zose z'isi, kamera zose z'isi zerekeje ku Rwanda kugira ngo barebe uko biza kuza kuba birangira. Nahamya ko umunsi wa mbere wagenze neza, haba ku mutekano haba ndetse n'abasiganwa bavuga ko by'umwihariko icyabagoye ni uko umukino watangiye bari kuri degere Celsius 21, ariko uza kuza kuba mu gicamunsi degere zigenda ziyongera. Nibaza ko kugeza ubu ngubu twari turi kuri degere Celsius 25. Sinzi ngo baraza gusoza turi kuri degere zingahe, ariko by'umwihariko icyo wamenya ni uko by'umwihariko abanyarwanda ni benshi barimo baritabira ku buryo ubona ko uyu mukino w'amagare shampiyona y'isi, na meya w'umujyi wa Kigali wabashije kuba bigarukaho, ati abantu benshi batega indege bagiye kureba aba bantu. Ati abanyarwanda ntimupfushe amahirwe yanyu mufite ubusa kugira ngo namwe mubashe kuba mwakirebera ibyo bihangange. Ibyo rero ni bimwe mu byagiye bibasha kuba biranga umunsi wa mbere, ariko turagenda dukomeza kuba tureba no ku munsi wa kabiri uko bizaba byifashe. By'umwihariko nakubwira ngo niba utarakora subscribe kuri The Flame 24 TV, ni ibintu by'agaciro cyane. Ndagenda nkomeza kuba ngenda mbereka, mbatembereza uburyo butandukanye, uburyo tugeraho no kuri convention center imyiteguro. Ejo nagiye nyibereka, ariko n'uyu munsi turagenda tureba ese bimeze bite, ese uyu munsi bihagaze gute. Nakubwira ngo ntuze gukomeza kuba wacikwa nibiba navuga ko ibyo mba nabateguriye niba ari byinshi, aba ari ibintu by'ingenzi kandi biba byaragiye biranga uyu munsi. Kuri uyu munsi rero nakubwira ngo ni irushanwa ry'abagore ryatangiye, ariko by'umwihariko n'abagabo bari buze kuza kuba basiganwa. Ariko nakubwira ngo kuri convention center kugeza ubu ngubu niho tugiye kuba twerekeza, kugira ngo tubashe kuba tureba bimwe mu birimo birahabera, ndetse n'uburyo ama-etape ari kugenda asozwa. Si abanyarwanda gusa bari babukereye, murabona ko n'abanyamahanga batigize batangwa bicariye hasi barimo barareba uburyo isiganwa ririmo riragenda. Abana batoya, ababyeyi bafasha abana babajyana ku muhanda. Murabona ko ni ibintu byiza cyane ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ahangaha ni munsi ya stade Amahoro ahitwa i Remera. Barimo barareba uburyo isiganwa rikorwa. Nakubwira ko rero icy'ingenzi kirimo ahangaha ni umutekano, ubona ko wakajijwe cyane, ko ari cyo kintu cya mbere u Rwanda rwakoze, ndetse na Perezida Paul Kagame. Ahangaha ni mu Gisimenti. Akenshi usanga ugana hano kwizigama, wasanga hari urujya n'uruza rw'abantu, ariko ubona ko abantu bari bake ku buryo bushoboka cyane. Hanyuma baje kuza kuba
bashyiraho umutekano cyane cyane aha ngaha urabona ko ari munsi ya stade nk'uko nakomeje kuba mbibabwira. Bakomeje kuza kuba bakomeza kuba bacunga umutekano cyane, birinda ko hashobora kugira uvangira rino siganwa. Abasiganwa wabonaga ko bafite umutekano ndetse banarinzwe cyane. Naje kwikoza rero munsi mu Gisimenti kugira ngo ndebe ni koko ese abantu bimeze gute cyangwa se amaduka bimeze bite, ariko urabona ko byakomeje kuza kuba bigenda neza, amaduka bafunguye. Murabona iyi ni hoteli nshyashya iri hafi na stade, abenshi murayizi. Navuga ko rero hano mu Gisimenti urabona ko imirimo yakomeje nk'ibintu bisanzwe, kuko urabona amaduka amwe n'amwe yose rwose arafunguye. Wenda ikiri kubura ni abakiriya, ariko nibaza kuza kuba bafungura baraza kuhaboneka. Aha ni mu Gisimenti rero, akenshi nagiye ngaruka hari ikintu bita umufana w'igare kabisa. Hari ikintu bita umufana w'igare, ubonaga ko abantu benshi babonetse mu Gisimenti. Mu Gisimenti rero urabona aba ni abanyamahanga bahari bari kureba igare. Urabona ko n'umutekano wakajijwe, amabariyeri yabuze abantu kwinjira mu muhanda. Murabona ko n'abantu bakomeje kuba babyubahiriza, nta muntu uri gupfa kwambuka batamuhaye uburenganzira. Ni ukuvuga ni mu Gisimenti usa nk'ujya kuri rompuwe. Murabona ko niho hantu honyine hadasanzwe nagiye mbona ikintu bita umufana pe. Iyo rero ni ya hoteli nyine nagiye mbabwira iri munsi ya stade, hoteli nshyashya, hoteli y'icyerekezo. ubona ko ikomeza kubituma u Rwanda ruba rwiza. Iyi ni Kajugujugu yari ishinzwe umutekano ahari. Ni ukuvuga rero hano mu Gisimenti wabonaga ko abantu bose niho bari bagiye birundira, abanyamahanga batandukanye bakagenda bagategereza amagare bakareba ese biraza kuza kuba birangira bite. Uyu ni umufana wo mu Gisimenti sasa, umufana wo mu Gisimenti. Ndakubwiza ukuri ahantu urushanwa ku igare yahageraga akumva imbaraga zimusubiyemo, dore ko hari abantu benshi cyane bari gufana amagare. Abana batoya murababona, ntabwo ari abantu bakuru. Abanyamahanga bakomeje kuba baniganza cyane ko u Rwanda rwacu rugendwa n'ingeri zose. Iyi bayita Zaria ni hoteli nshyashya, ariko ahantu ushaka kuhambukira ndakubwiza ukuri byari bigoranye pe. Nongeye kuhita nikomereza rero mpita nigira kuri convention aho isiganwa ryarangiriraga, kugira ngo nze kuza kuba mbasha kumenya uko abarimo Pogacar ndetse na Remco uko baza kuza kuba bitwara. Ni mu kanya gato ndaza kuza kuba rwose mbereka uburyo nari mpibereye. Nta muntu wigize rwose umbwira ngo bimeze gutya, nahigereye. Ariko nakubwira ko ryatangiye hagana saa 4:20. Abakobwa bagombaga kuba bazenguruka ibirometero bigera kuri 31, hanyuma abagabo bakirukanka ibirometero bigera kuri 44. Nababwiye ko rero nzaya ngenda mbagerera aho mutagakwiye kuba mugira irungu. Turi ku mpera z'umunsi wa mbere w'irushanwa ry'igikombe w'irushanwa ry'isi ry'amagare ribereye bwa mbere muri Afurika, ariko by'umwihariko rikaba ribereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga Kigali yubatse amateka. Umunsi wa mbere navuga ko wagenze neza, turi ku mpera yaryo. Ubu ngubu abambaye nibo bari kugenda basoza abanyuma. Ni ukuvuga rero ukuntu amagare akinwa bagenda babara igihe wagiye ukoresha kugira ngo ubashe kuba wagera aho irushanwa risorezwa. Rero nakubwira ko niba warakoze subscribe, niba by'umwihariko ukunda The Film 24 TV, nakubwira ngo komeza ukore subscribe, usharinga ibiganiro byacu. Ni ukuvuga ahanga
ngaha twa turi nahakorerwa isozwa ry'irushanwa ry'amagare, by'umwihariko rero nakubwira ngo ukomeze ukore subscribe, umunsi ku munsi tuzatugera aha ngaha cyangwa se aho irushanwa rigomba gusorezwa, kugira ngo umunsi ku munsi ubashe kuba umenya amakuru uko bigenda umunsi ku munsi. Ndaza kuza kubacishirizamo ukaganiro gatoya kagenda kavuga uko umunsi wagiye ugenda guhera mu gitondo kugeza saa 10:50, akaba ari bwo irushanwa ry'amagare ku munsi wa mbere waryo ribashije kuba ryarangira. Munyemerere rero soreza aha ngaha, ariko mbabwira ko gukora subscribe ndetse no gukomeza. Aha niho rero uwitwa Lemco yararimo arakoreshwa interview. Aba nabitabiriye igikorwa cyo kureba uburyo bahabwa ibihembo. Hano ni Kigali Convention Center, ahahoze akarompuwe bakaza kuza kugasenya. Ntabwo twari tuzi ngo niki kizahakorerwa, ariko nyuma na nyuma twabonye ko ari isiganwa ku magare ry'isi ryari riteganyijwe kuba ryakorerwa, ndetse n'imyiteguro ikaba yagombaga kubera ahangaha. Urabona rero umuturage w'u Rwanda ukuntu aba yitabiriye iki gikorwa. Reba rero akavuyo kaba gahari, umufotogarafe wese yari arimo rwose areba ukuntu nawe yakifatira content. Dore bamwe begereye Kigali Heights, uruhande rwa Kigali Heights hari udutente tumwe na tumwe Heineken bateye itente, Inyange, haba hari ibintu byinshi bitandukanye. Aha rero twari dutegereje uburyo bagomba kuba bamwambika by'umwihariko imidari uyu mubirigi rero wabashije kuba ahigika umunyaslovenia witwa Pogacar. Mwibutsa ko rero Umuswisi ariwe waje kuza kuba yegukana irushanwa ryo mu bagore. Hanyuma rero ko mu gusoza ahangaha baba bari kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu cy'Ububirigi. Urumva ngo iyo umuntu yatsinze irushanwa amaze kuba yahabwa igihembo, babasha kuba bakubahiriza indirimbo yubahiriza igihugu cyiwe. Urabona ko imyiteguro, amasikirini, abafotogarafe, byari biryoshye, gusa akaryoshye ntikashira mu itama. Ngibyo rero ibyabaye uyu munsi wa mbere by'umwihariko ku buryo aba batatu nagiye mbababwira babashe kuba basiganwa, ndetse bagenda bakoreshwa interview ahangaha bari kuririmba indirimbo nyine yubahiriza igihugu. Ariko nakubwiye ngo akaryoshye ntigashira mu itama. Munyemerere nsoreza ahangaha, dore ko ibyinshi mba nagiye mbishyiramo mu kiganiro mbere. Aha rero yari timu ye yamufashije kuba agera ku byo yagezeho byose. Nakubwiye rero gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana 5 kuri 5 nguko uko umunsi wa mbere urangiye ku irushanwa ry'amagare.